forode gutwara amafaranga mu buryo butemewe. Any word from Fungai? Hari amakuru ufite ya Fungai? I think he's laying low. Ndakeka yagiye kwisha. Fungai niwe wundi wabaga amakuru twasoje episode ya 2 bamushimuse hari imodoka imukurikiye. Ninduri inyuma yabo. Ninduri inyuma yabo mwafashe. Investigations are ongoing. Iperereza iracyakomeje tumenye bari inyuma yabyo. Kumbe duru uri gukora iperereza. One of Flames. Je kora Flames. He's here, boss. Ari hano boss. Rebi. Yarinjira umugabo twambonye ni watangiye gukora navuga ati ngiye nzajya mbasapurayinga munyishyure nyuma umugabo n'uburyo agenda murabibona ko ari umurara. Turi ibindi bigabo yaje kureba. Bravo. Strip. Kuramo imyenda. Strip. In my operation led to that bloody raid. Nyuma yo kugambanirwa tukatakirwa ibicuruzwa byacu byari biri mu mujyi nta muntu nizeye kuramo imyenda. Kigabo kono kivuga. In my operation Batatse raid. nta muntu nizeye. Maybe it's you. Wabona ari naye mugambanye. Strip. Kuramo. Now. Nona. Kujya kuganira n'umugabo mugenzi wawe bakakubwira ngo banze ukuremo imyenda. Hari igihe umuntu aza yambaye insinga. Ikigabo ni ikigoma ariko hari abandi bagome mujya guhura ukikangamo bagukuzamo imyenda. Umuntu w'umugabo kugukubwira ngo kuramo imyenda sha na box ukayimanura. Barebe ko nta rutsinga wambaye n'udukurura amajwi. Baje kuganira mu mazi. Abanyabyaha barenze umugabo muganirira mu mazi kugira ngo atagira n'akantu gakurura amajwi. Sobanurira. Kubera icyo abapolisi batwatatse ibintu byacu bakabitwara. Dufite umuntu watugambaniye kandi ko karahari twamubonye. Ntago ari njyewe wabikoze nta nubwo ari mu bantu banjye. Aramukanda. Aramukorakora nako. Manje ubuplane ukuthi uzosikhokhela kanjani? Uzanyishyura guterera ibyafashwe. $1 million imali enkulu kakhulu.